Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nge ndi Claude, ni inkuru mpamo TV. Tugarutse kuri uyu wa gatandatu itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Tugarukanye ndi makuru mashya avugwa ku mirongo y'urugamba. Amakuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 natwirwaneho bakomeje kugenda bafata ibice. Kuri inshuro ngiye kukwereka uduce bano barwanyi rwose bafashe muri iyi weekend. Ubona ko n'ibitero by'abarundi Wazalendo nabyo bikomeje mu bice bigiye bitandukanye. Hano rero turarebera hamwe uko zino operation zikomeje gukorwa, yaba muri kiriya kibaya cya Kala rwose hariya hafi ya za Kabunambo no mu tundi duce tugiye dutandukanye kuri axe ya za Fizi mu misozi miremire ya Minembwe. Turebere hamwe uko byifashe hano, kandi ndagaruka ku makuru abantu benshi bari kuvuga ko ingabo z'u Burundi Wazalendo baba bisubije .0, ariko kugeza ubu kuri uyu wa gatandatu amakuru mashya ari kutugeraho nuko abarwanyi batwirwaneho na M23 bakigenzura .0. Turaza no kunyarukira ku makuru ari kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ayayo na makuru mashya. Kubwizo mpamvu rero ntago ndi butinde, ahubwo reka duhite twihuta cyane rwose turambura zino ngingo. Ndaza mukanya kuba ndi kumwe na Bwana Emmanuel Imboni yacu musanzwe mumenyereye, ahubwo reka tubanze twihute cyane ku mirongo y'urugamba. Makuru yize waturuka mu gace ka Ndondo niho tugiye guhita duhera. Hano haravugwa imirwano ikomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi Wazalendo, FDLR na FARDC bahagabye ibitero rwose, ariko ibintu ntago byabagendekeye neza, kuko amakuru yize waturuka hano ku Ndondo muri groupement ya Bijombo territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Haravuga ko habaye imirwano ikomeye yahuje umutwe wa MRDP twirwaneho ifatanyije na M23 muri ibi bice. Ni ingabo nyinshi rero z'abarundi ziri kumwe na FARDC na za FDL na Wazalendo bari bagabye bino bitero. Iyo mirwano kandi yabaye mu masaha y'amanywa guherejo ku wa gatanu tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ibera cyane mu bice by'imisozi ya Mitamba. Hano muri Mitamba rero ni naho M23 natwirwaneho bongeye gufata ibindi bice by'ingenzi cyane, ndetse agace k'ingenzi cyane kagufasha kwegera muri Uvira. Muri iyi misozi ya Mitamba ni imirwano yari ikomeye, ahazwiho kuba hahanamye, na ahantu hahanamye cyane kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano bitewe n'imiterere y'aha hantu. Nk'uko amakuru ava muri ako gace bivuga, imirwano yasize umutwe wa MRDP twirwaneho na M23 basubije inyuma ibitero byose by'abarundi Wazalendo na FARDC, bituma cyangwa se usibye kubisubiza inyuma bahita banigarurira ahubwo ibindi bice. Hano ni igisirikare cy'u Burundi FARDC Wazalendo bagabye ibitero, ariko basubizwa inyuma ndetse banamburwa ibindi bice rwose muri imisozi ya za Mitumba. Hano amakuru akavuga ko rero bigaruriye ibice by'ingenzi birimo irango ryitwa Uwabiziba rifite umwanya wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigendekere y'ingabo. Iryo rango rireba ku buryo bweruye igice kinini cya Kirungwa. Aka gace ka Kirungwa rero ni ingenzi cyane. Kubera iki ahantu hafatwa? Nuko aka gace ka Kirungwa gafatwa nk'ahantu h'urufunguzo rutandukanya umujyi wa Uvira n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bijombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata aka gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi z'ubwikorezi, itumanaho ndetse n'iyinjira mu isoko n'isohoka ry'ingabo. Abaturage n'abatanga buhamya bo muri ako gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye cyane rwose, dore ko ingabo z'u Burundi zari zazanye ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru bari kumwe na FARDC, ariko nakubwiye ko basubijwe inyuma ndetse batakazwa n'utwo duce. Ibintu byateye ubwoba abari bari hafi aho, bigatuma bamwe bahunga. Ku rundi ruhande kandi hari amakuru avuga ko iyo mirwano itamaze igihe kirekire, ariko byaje kurangira twirwaneho na M23 bigaruriye utundi duce muri imisozi ya za Mitamba. Hano rero urabona ko aka gace rwose bafashe ni ingenzi cyane, ngira ngo nakakubwiye. Kugeza ubu ngubu rero amakuru yandi ari kwerekana yuko ubwo tugiye mu cyerekezo hariya hafi ya za Kabunambo, amakuru ari kwerekana ko ingabo z'u Burundi nyinshi zongerewe muri biriya bice, ndetse cyo kimwe n'ingabo za FARDC cyane cyane abo muri Hibu Special Force. Gahunda bafite ni ukugaba ibitero ku bice 23 igenzura guhera za Sange n'ibindi bice byo muri Plaine de Ruzizi. Hano rero ukabona ko ingabo z'u Burundi FARDC Wazalendo rwose bakomeje kwisuka cyane muri biriya bice. Ubona ko bari gutegura urugamba rukomeye. Ku rundi ruhande M23 nayo ubona ko iticaye ubusa. Niko kandi abakomando ba FARDC bo muri Hibu Special Force bakomeza kugerageza kwinjira za Kabunambo n'ahandi, ariko bagasanga hari imitego ikomeye cyane y'abarwanyi ba M23. Ku rundi ruhande kandi
kugeza ubu amakuru arambwira ko igisirikare cya Kongo na Wazalendo ubwo dusubiye kuri axe ya za Fizi bakomeje kugaba ibitero hano kuri point 0 kugira barebe ko bayisubiza. Kugeza ubu rero ntibirabakundira. Ibyo bagabye ku munsi w'ejo byari bikomeye cyane kuko imirwano yageze kugeza saa 6 z'ijoro, ari nako hari gukoreshwa madrone, ariko basubizwa inyuma cyane cyane ko hano twirwaneho na M23 ubona ko nabo bahashize imbaraga zikomeye. Buro twavuga ko yaba ibitero byo mu kirere byo ku butaka ntago bibasha kwambura abarwanyi ba M23 na twirwaneho agace kazwi nka point 0. Hano rwose nibo bakakigenzura, gusa ingabo z'u Burundi Wazalendo bo barakikusanya ku bwinshi kugira ngo barebe ko bakongera kugaba ibitero. Andi makuru rero ngira ngo turakomeza kugenda tuyabashakishiriza, ahubwo reka mvugane n'imboni yanjye bamwita Bwana Emmanuel, tujya ku kibazo cy'ingabo z'u Burundi cyangwa se ibibazo bikomeje kugaragara mu gisirikare cy'u Burundi byifashe gute rero. Reka nze muhamagare ku murongo wa telefone Bwana Emmanuel rwose hafi aha ngaha, numve kaboneka gato. Mugabo saraboneka arako numva. Hello? Bwana Emmanuel urahora komeye? Urakomeye. Weekend imeze Bwana Manu? Twiteguye umunsi w'intwari w'ejo, twari mu biganiro by'intwari twuje umuganda. Ibintu bimeze neza nta kibazo Claude. Mwebwe umunsi w'intwari mwiteguye mute? Natwe nuko nguko rwose, twese abanyarwanda tuba tubiteguye kimwe. Reka dute twigira mu makuru. Nabonye General Prime Niyongabo yatanze itegeko ku ngabo z'u Burundi zose kutongera guhabwa passport. Passport rero ni impapuro z'inzira zifasha abaturage kwambuka bava mu gihugu cyabo bajya mu kindi, ariko ngo hari n'ingabo z'u Burundi zari zifite aya passport. Kubwizo mpamvu rero amakuru akerekana ko etat-major y'igisirikare cy'u Burundi yafashe umwanzuro ko nta musirikare uzongera guhabwa izi passport. Ngira ngo aya makuru rayafite ku bwinshi. Ni ukubera iki ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Burundi bwafashe iki cyemezo ku basirikare bato? Kuvuga ngo urabyibuka igihe Kisekedi yigeze gushyiraho negotiation na President Ndayishimiye, bakajya bahemba abasirikare mu buryo bwa motivation b'abarundi, bakabahembera ku mirongo y'urugamba. Ariko ikintu cyaje kuba umusirikare yamburaga uniformo, yamara kwiyambura uniformo n'amadolari bamuhaye akababonye itike, akambuka agahita yigira mu bihugu by'ibituranyi, harimo igihugu cya Tanzania, harimo igihugu cya Zambia, yajyaga muri ibyo bihugu bindi bituranye. Niyo mpamvu rero ashobora kuba icyo kintu, kuko hacitse abasirikare benshi, hacika kandi abasirikare bakomeye, harimo ba ofisiye, harimo abamajoro kujya ndetse no ku ipeti rya koloneli. Birashoboka rero kuba wenda yazibatse kugira ngo bakore icyo bita, uko abasirikare bamaze iminsi banareka ko badahembwa batanakora, kavuga bati nituramuka tubahaye motivation ku rugamba tukaba amadolari nabo bashobora gucika, reka tubakureho ibi byangombwa kugira ngo batongera kudukora nk'ibyo bene babo badukoze. Ibyo rero niyo mpamvu mbona Prime aba yabikoze. Ubwo twavuga ko mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare benshi, umubare mwinshi, bamwe babyagaragaye ko bacitse cyangwa se badizatinze byitwa gutoroka igisirikare. Ubwo rero ubuyobozi bukaba bwafashe izo ngamba zo kubambura cyangwa se kubakurira izo passport kugira badakomeza gutoroka cyane rwose uko bimeze. Ariko se ku bwawe gutoroka hari ibyo warukomoje, ati ingabo z'u Burundi ntago zifashwe neza, ntago zihembwa neza, hari izagiye muri Somalia twarabibonye zirekarama ko zambuwe, ariko hari n'ikibazo cy'intambara muri Kongo, ubona ko izi ngabo z'u Burundi n'ubundi nazo zisa nk'izarambiwe kurwana muri Kongo, izi zikaba zimwe mu mpamvu zituma zitoroka. Ku bwawe ubona ari iki kibazo cy'intambara yo muri Kongo bahanganyemo nayo mu 23 cyangwa se icyo kibazo cy'imishahara, ubona ari kimotiva cyane izi ngabo gutuma zitoroka igisirikare? Ikintu cya mbere cyabayeho, hari ingabo zigeze kuva muri Somalia zije zitaranabona na break, zita zijya ku mirongo y'urugamba, ndetse baza briefing ko arizo zimenyereye urugamba, zigomba kujya kurwana, zikarwana muri Kongo. Izo ngabo rero zahageze zifite morale, zizi yuko n'amafaranga ya Loni ziri wite ziyabona, zikajya zikiteza imbere. Abenshi muri bo barapfuye, abandi bafashwe matekwa. Ubwo rero habayeho ikintu kimwe, morale muri abo basirikare iracika, bamwe baranarekarama ku maradiyo, byaravuze ngo kuki tutahembwa amafaranga yacu twakoreye muri Loni, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero byatumye gisirikare kitiyubaka nk'uko byari bisanzwe, gicikamo ibice. Bamwe babaza ku mirongo y'urugamba ngo bemeze batabana ati dufite ubuzima bubi, bakagaragaza bya bibazo, kuki mutaduha amafaranga imiryango yacu ibeho, kuki turaha.
ibyo rero bituma bamwe muri abo basirikare uzi ko iyo bari muri misiyo hari udufaranga babaha tw'itabi bari baratubitse neza ejo twabereye itike n'ayo mafaranga Kisekedi yari yabahaye bariyongereye bahita bicikira bajya kwikorera ibintu by'ubuyede ahandi hantu cyangwa bajya kwishakira ubuzima bava ku mirongo y'urugamba. Ubwo rero abo ba Somalia nibo bantu bafite icyo kibazo kandi koko n'igihugu kigeze kubireka bivuga ko kitarabahemba kandi kizabahemba ari uko barangije inshingano. Nicyo kibazo rero gikomeye kirimo hagati y'abasirikare, bivuze ngo igisirikare cya Prime kirimo ibice bibiri, hari igisirikare gifite ayo mateka n'iki gisirikare kiri aho ntabwo wabyumva kimwe. Ubu se kwima abasirikare pasiporo cyangwa se kuzibambura no kutongera kuzibaha, urabona hari icyo bibufashe ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi gutuma aba basirikare badakomeza gutoroka? Ukuzi kiriya gisirikare cy'u Burundi ngira ngo amakuru y'u Burundi ubu yazi cyane. Cyane cyane abasirikare n'abanyabwoba iyo basumbirijwe bariyambura bakavanga na bazarendo bakambara civile bakaba baca ku mupaka bakiciraho bakagenda. Bivuga ngo rero bari abasirikare bafite ubwoba bwa M23 cyane kuko yagiye bakoramo, yamara kubakoramo bakagira ubwoba bakiribo bizaniye ikintu bita operation Inkuba n'abarundi babyivugiwe. Bivuga ngo rero aho kugira ngo apfe yacikano twafite. Urumva rero ahantu yaca hose ni ku mupaka adafite passport bamufata nk'umuntu utari umuturage waho, bamufata nk'umuntu udafite uburenganzira ubwo ari bwo, bamufata nk'umuntu udafite ibyangombwa. Bivuga ngo rero kuba yabaka passport ntaho uwo muntu yacikira niyo yatoroka agiye Burundi yatoroka mu bindi bihugu bituranye. Reka twigarukire muri Kongo. Nabonye imirwano isa nk'iyongeye kubura cyane. Igisirikare cy'u Burundi kimaze igihe kigaba ibitero .0 n'icya FARDC kugeza ubu ntibarayifata, ahubwo ku rundi ruhande twirwaneho nayo mu 23 bafashe ibindi bice cyane cyane muri iyi misozi ya Mitamba, kandi bafata agace kameze nk'aho rwose ubona ko ari nk'amarembo y'umujyi wa Uvira. Kugeza ubu ngubu urabona iyi mirwano yongeye kubura mu buryo, kuko no muri Plaine de Ruzizi amakuru ari kwerekana ko FARDC b'abakomando bongerewe cyane mu nkengero za Uvira, ariko kugira bagabe ibitero ku birindiro bya 23 muri Plaine, ndetse bari kumwe n'abarundi benshi, tukabona ko ari imirwano isa nkaho yongeye gufata indi sura. Ibindi urabona biri kwerekeza he? Cyambere cyo urabizi yuko mbere yuko Truwa iva mu irekura ibice bya Masisi, uzi yuko bayigabye ibitero kugira ngo bayisunike ibe yagera za Bukavu. M23 rero imaze kugabwaho ibitero, nayo n'abantu batekereza baravuze bati tugaragaza ubushobozi n'imbaraga zacu, aba bantu tubasunike tubakure n'ahandi hantu twabasigiye kugira ngo babone ko tubarusha imbaraga. Bivuze ngo rero M23 ifite intego yo kongera kurwana igakura abantu Buvira ikabambutsa basubira i Burundi sinzi aho bajya, ariko irashaka kongera gufata Buvira ikayisubiza. Nashingire no ku ijambo Kisekedi yavuze avuga ngo kugira ngo Buvira hataba imirwano, ngo ni ukubera ko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo byagira ngo abo basirikare bataza kuba bagira intambara mu basivile. Ibyo rero bitandukanye n'ibyo Kisekedi yatanze, nuko bavuye muri Buvira mbere kuko batsinzwe. Baragira ngo rero bagaragaze Kisekedi bashingiye ku ijambo rye, ndetse banashingiye kuri ibyo bitero bari kumva baterwaho kugira ngo babirukane, nibamara kubirukana bafate uduce twose bavuyemo, noneho basigare dukontorora nta kindi kibazo. Twa duce twirwano na 23 bafashe ku munsi w'ejo ndi kubona ari hano mu misozi ya za Mitamba, agace kazwi nka Biziba, rifite umwanya wihariye mu bijyanye n'umutekano, ndetse bikabafasha. Iryo rango rireba ku buryo bweruye igice kinini cya Kirungwa. Iyi Kirungwa rero ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanya umujyi wa Uvira n'agace ka Ndondo. Urumva ko aho n'ahandi M23 natwe irwaneho yafashe kandi hingenzi cyane. Birahura n'ibyo waruvuze ko ishaka kongera gufata Uvira. Kuko buriya impamvu iri buhave, buriya Kisekedi yakoze ikosa rikomeye cyane kuba M23 yava Uvira, yamara kuva Uvira bazarendo imbonera kure FDLR abasirikare b'abarundi na FARDC bakaza bagasahura. Urumva bamara gusahura bakica abantu n'ibiki byose. Ngira ngo ejo bundi wumvise ijambo ry'uriya muyobozi wari ufite ingabo hariya, yavuze yuko na perezida ari bugezeho ijambo abaturage bahariya bizeza umutekano abanyamujyi basigaye ko kwicwa kongera. Biriya ni ikintu kigaragara ko Kisekedi kitwe mu buryo bumwe muri diplomasi
kandi bagatsindwa no mu buryo bw'intambara. Kuko muri ubu buryo bw'intambara bwa mbere icya mbere y'abaturage bakumva akuzi ukabaha icyo abaturage bagusaba n'umutekano bakikorera iyo bahaye umutekano kashyira ikibazo baba bari bukwake. Yego. Ubwo wanda ndaza turaje tugaruke mu kanya, ariko reka turebe n'iyi nkuru. Iyi nkuru iri kwerekana uburyo igisirikare hari drone n'ubundi zikomeje guturuka i Burundi, kuko nk'izagabye ibitero Minembwe ngira ngo twirwaneho yavuze ko zimwe zaturutse i Burundi. Uburundi bukomeje kuba base y'amadrone ari kugaba ibitero ku bice bya twirwaneho na M23. Ibi byo urabibona ute? Icyambere cyo tuvuge ko intambara ivi Burundi za gutera Kongomani itera M23, twemeranye ko ari imitwe myinshi, harimo FDL Burundi ifasha supporting Burundi, harimo ababirigi supporting Burundi, harimo FDNB nayo iri ku mirongo y'urugamba. Biriya rero bari gukomeza bohereza ahanini ni hagati ya coalition hagati y'abasirikare b'Abarundi ndetse n'inyeshyamba za FDLR ndetse n'ababirigi ndetse na FARDC. Rero no kugira ngo wowe wakisubiza ibindi bice, ariko M23 nayo irabakanira. Reka tugushimire cyane bwana Emmanuel, ariko mu kanya turagaruka. Urakoze cyane Claude. Yego. Reka dushimire bwana Emmanuel ku makuru abatugejejeho. Muri iyi minsi rero ndi kugerageza kugenda mbaha makuru kuko mu buryo rwose butari consistency, kuko hari utuntu nkiri gushira ku murongo nyuma yaho tumaze igihe turi mu kiriyo cya murumuna wacu, ariko ndi kugerageza rwose kujya mbagezaho amakuru, ndetse mbizeza ko guhera ku wa mbere rwose nzaba nagarutse mu buryo bwa nyabwo mbagezaho amakuru nkuko byari bihagaze. Gusa na n'ubu ngubu ntago mbura kureba ku ruhande nabona amasha nkaza guhita nyabagezaho. Ubwo rero reka tube tubahaya ya gusa mu kandi kanya karibuze turaza kubageza andi makuru agiye atandukanye avugwa ku mirongo y'urugamba, itegurwa ry'imirwano, intambara za politike na diplomasi. Kubwizo mpamvu rero reka tube tuyasoreje hano, ariko ngusaba wowe ukunda Inkuru Mpamo TV nturangiza aya makuru udakoze like. Ukore like kuko bidufasha gutuma Google idukorera recommendation amakuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Ikindi kandi ukore subscribe tureko twagera ku bihumbi 50, twaguke rwose ukande kuri s'abonner kuri iyo nzogera, winjire mu muryango mugari w'Inkuru Mpamo TV, ndetse aya makuru ajya kugereraho igihe ukoreshe bino biganiro ubisangiza abandi, ibintu birushaho kugenda neza. Iyo niyo nkunga ikomeye tugusabye nk'umukunzi w'Inkuru Mpamo TV. Turaza kugaruka rero ntimukureho urushinge, anytime rwose turuze kubonera andi makuru mashya turaza guhita tuyabagezaho.